Kao profesionalni policajac na ovom dijelu ovdje grada i opštine i porodica, imao sam kuću ovdje u naselju Pionirska u Višegradu, nedaleko od one Lovače gdje su zapaljeni moji 70 civila tu u toj kući. Pretresno vijeće je čuo svjedočenja o grupi ljudi, većinom žena i djece iz naselja Koritnik oko 6 km sjeverno od Višegrada. Oni su u Višegrad došli tražeći zaštitu Crvenog krsta, nakon što ih je jedan od njihovih komšija Srba upozorio da predstoji etničko čišćenje. Rekao je da moramo se seliti, da je to kao etnično čišćenje. Sad ja nisam znala ni šta mu je etnično, ni šta nije. Uglavnom smo se spremali da krenemo. Malo poneste hrane, za jedan dan, dva, ići ćemo kao kladanje. Jednostavno nisam znala šta je rat, nisam ga upamtila ko je znao šta je rat. Od stariji ljudi kaže mi se više ovdje ne vraćamo, a mi mlađi nismo ni razmišljali, hajde to će biti jedan dan ili dva pa će opet doći kući. Narod je davao ključeve komšijama tim Srbima, evo vam čuvajte ili uzmite po volji, možda ako dođemo opet naše jesti tako. A jesu se rasturale žene da pljačkaju imovinu, da nosi, to sam im vidjela. Grupu koja je došla u Višegrad tražeći spas, Lukićevi ljudi su primorali da uđu u obližnju kuću. To su sve ljudi bili i žene iz susjednih sjela. Bilo je galama, bila je masa naroda, mnogo naroda, preko 60 ljudi, zato što su svi ovi Milanovi pripadnici iz Milanove grupe bili ljudi naoružani s puškama, s bombama. Oni su uvijek tako svaki dan i hodali u uniformama. Neobrijani, raspušteni, da su i mene plašili. Svi smo stali u jednu sobu. Milan je Lukić bacio krpu na sto i rekao je sav nakit i sve pare da date ovdje kod koga šta nađemo, metak vam je u čelo, kao skidat ćemo vas da vidimo da niste šta ostali. Please tell us what happened in that adjacent room with Milan Štušna. Sjedio je za stolom i kako smo ulazili morali smo se skidati do gole duše i gole. Da igramo, da plešemo, da vrijeđali su nas naravno. Srbin sa brkovima rekao Lukiću, našao sam ti jednu dobru. Lukić je ga pitao koji broj nosi. Ne znam šta im je to značilo, samo ga je to pitao i onda su se smijali. I izveli su jednu iz kuće djevojku i otišli su svi sa njom vani. And you say you knew who the second girl was as well. You don't have to say her name, but you knew her? Da, dobro sam je poznavala. Lukić je nju vodio i prije toga i ona je pobjegla od njega da se sakrije kod nas u selo. I tako je da je bila sa nama u grupi, kad smo pošli za Višegrad. Now, when the first girl was brought back, did you have a chance to speak with her or see her? Da, sjedila sam pored nje, plakala je i rekla mi je da su je silovali. Rekla mi je, ne do Bog da se vama to dogodi. Kao rekli si joj, zašto nisi nečim namazala lice, pa se to ne bi silovanje dogodilo. I nećeš samo ti tako proći, sve će proći djevojke tako ko ti i žene. Kasnije te večeri prestrašena grupa opljačkanih i zlostavljanih ljudi prebačena je u kuću Adema Omeragića. As this group of Muslims were herded